ene ye memre da no pa memre da Akwanhwefuo dwumadie mu ene ewe Akwanhwefuo dwumadie na de bro between this time and 8:30 a.m. dwumadie tafoma 3 district no na aso ya asene osofo David Anson ne na safo ma emamunyina happy Sabbath no pai iduma 3 a asopani agimanesia mane na busua na dawo ma sikasem fam wana aso asene ema no pa bia memeda no pa bia Kwaku Duah betena ha na elder Dr. Isaac Opoku eba de pomdin kyerɛkyerɛ ba na asopani bright osu don konso ede kyerɛkyerɛ a ejire nyankompon asem so krogen abrɛmo asopani agimanesia mane obusua yeho nyankompon onhyiraw usikasem so obatan yemu wadwuma semmu wapomudin mu nsemmu yeho nyankopon esene nsem hyira ede ma onebusu ne nyina vara sopani fa ma happy Sabbath no pay if I'm a channel bosom me mensa idi bosom me mensa bia na me chaifa na me channel so no tinchano asi ntimi se senate bi afiri Duah da kro be freme daje masema de nim se obewie ni bibia nne nti afiri Duah da ko asopani efa be freme anyway baby obi am wa channel pay me den de Kwaku Duah adwese wa yonkodo ne bo me chidom am de dwumadie ebrewo elder Dr. Isaac Opoku aye krado de pomde honsam eba owie ya eda bright osu donko beto aso ye wie ya ye nyina ye kohwim ene ye ne wodem ha nyina shatade baako mi shebi eda Dr. Isaac Opoku shebi eda bright shebi adwase wa yonkodo enso e shebi ye fo nyina shatade baako ye wie betwa picture abom na ye de ato ho da ache de aka asam ye nyina ye ko Oshim School Park enne sede medi kan na Mid Central Ghana Conference of Seventh-day Adventist Church ye nyem fie aduonum so fani oda conference no ano so for Daniel ha envie du medi Gaku de na ebre Mid Central no atie fo mo fa cheme a Gaku na nyem fie aduonum Mid Central de ye fie du so fani oda conference no ano so for Daniel Cheba for Junior papa am happy Sabbath no pay one of the executive secretary also for Fred Opoku Ajimai ma happy Sabbath no pay na fear sorpeni ohwesi kasam so asopeni edakutin Samuel no bantama SD ma munyina happy Sabbath no pay afi the entire administration, the executive committee and the sub committees, the anniversary committee, the steering committee. Mamunyina happy Sabbath no pay mamunyina tirim kwa enne dwumadie no baso ewo Oshim School Park yenyine free high ko eda yanko ye de nyame ase akwanya wo de adome enti enne nso eye eda ye de nyame ase akwanya no mu bebre ene Kwaku ayare baako a gentle ha enne pa na yanhwe ye a de bebu yen no mfise obia it at risk obia da ade no mu bi obia said the mosofo kan se obia na ebe shock say ye ka kidney failure na ebinum nim na se de etie na kidney ya de ase damage a na won kwa no etu atwa this a reverse back this a san ba na chi Opemsuo nti metnase din se ye wo yare bi wo wa ye kokoso na no a ye ma yare no koso no so eno a na eguso aye yo almost say obia ye sa de kro na bi fi se ena wusi mountain so na no na me na magazine na me ko hunu ototon bayere na we so ton awachi na efipa ewo wa enipa be to oduane adi na me gina wodi na me say okay na me move ye entumi control eye nia ekoso no sempenefo anhwa nka ho bibia ebedu brobi no ebeje nsem kra ene ye be ka kidney failure entumi entumi asem
yentumi control nema bebre wo ho a agye ensam yentumi nka ho ye ho hwe a enye yie enuane a ye die no obekọ ball ho yi enuane ne gu form just imagine ebi wansena tuo gu so enti e feel say enuane na eye papa kura na yesi ye die no na awieye no ebeye sen ti e ma yen yare bebre meda se minim se ye kan ho asema de sesan ba onu say last week gentleman be frame me say na yere asesa ne niam nyina sebe ne panties ne singlets ne niam nyina na yere asesa ne nyina akohye no se wan kotofoforo ama there be on news on the internet ho adan ya o se sebe ekonya do ya ka niam ede nka ba nipa ni meden kan ba nipa ho na who's ni kru singlet no e kire ye ko wo se o tumi posa still wo ze ba sa so a wo she ba konfifreti wa na sebe nka ebe na sebe ye youth no kra de obetima she panties no nyina throughout the week no na week no dura na wa hwe de mu nheda ni nka papa de wa sha awuro no wasa de hye bim ene ema no so rum nanka sebe u benifo ni manke findi anka emema dwuma enti ene unum say a free next month ekro and I think this month ekro October ye be cervical cancer ho dawuro pa ade ba ko de bakese ifin mema no de se de ye organ no sitie na ye sa ne ma ne de ne tie nti oba wo ma wo ho ekuburu ho bebre a ekofa hawo foforo ba enti eda yekeka ka ho asemi ya nkrofo te ye ho adwuma ye serious nkrofo te ye ho adwuma enne wo so ka kidney ho asem enne ma eboa ma sa yarewa no koso enno ma ye kofa ba ye ne awo ye ne a kidney banfo biam fa kidney ma da onim se Kwaku titibina na atwamu no ofiri abijan ba yesi bobo aboni ye di bobo aboni so bi da fe ni bobo aboni dua bobo enti nipa dwe osade se obi wo ho no wo ya de na oguso ye obi enka hwe nkyere no a e ma na hoden ma ne de ye ode ye onyan susan so a ye wo yare bebre bibi ti se liver kidney whatever no dodo na no ne sunsan so no ete se yabodua okay say yare ne ba wa signs and symptoms no say de nya akonya betena wo so a ne say de be sie yi ne ho die no dodo no ate say de yabodua enti bobo abo akuni nipa bebre anya bobo me de me yare fo bi kwato hospital ye wa ye ncha ya asafo duhana doctor ne hwe no ha no say inquest scan no ono bo bi o say doctor nha ho ma me bra moka na ewusie no a onim dada wisie no a ono atima huru se wa hyiwusie no a ti se ene wonya problem wo na hrawa ho lance ho a enye bibia ewusie no a doctor samre no so wo kasa no na wodawusu doctor mfa no se oh why honest wa kan okra kire me nti de na ma dwundwun bebrebe no nyina no se enye sa nti edon se ye nia di niema no be baba na erefie ho a uwia yesese be ekonya do baifo se be ekonya do duabo sa baifo no so ye baifo a ne mani abruchire ne man to kai si ho a okwa yi okwa ba bi e de kro baifo no ye baifo afie ho no e bi kura sebe wa anwo sebe kura so se o ya amana ntimi anye yi ne ye hwe nanim a yeso no a ne na se poropora Kwaku ene ye ka ye kidney ho asem kidney ye nso ne ya ewo yimu anyame ye nana David say me da wase so ye me ma ne ye nwanwa na ye mroso ye ka kidney ho asem na kidney na ya de a se e function yi a eboa ma nipadua no ye balance okay nipadua no nya hodene se e function yi a maybe atwem be 30 years ago no na yanka de ade bi afa ni kidney ne yanka ho asem because a normal your lifestyle no na yewura asate bia no ete se mu ade be ko kidney mu no eno nti unim se Kwaku ade ba ko pa eno de scientist Dr. Pamprona kano
class a kidney by diabetes. As a doctor, no boni dino, a powerful Pamplona. Yes. Dr. Pamplona. Make my kind of my baby, you know me and Sebi. The kidney, ya dear pa babako. I had diabetes. Why? She say, or blood sugar no. To me drop it. Now your filter be with nipeduan more. And non as sonne substance, liquid substance, a right nipeduan no. A bed damage no. Nti yadeɛ baako a timid kidney ni failure, kidney damage, kidney disease eba baako eye diabetes. So near na say ja kidney ho asem kan diabetes no ho asem. Ne ye hwe hu yiye firi ho. Mo. I say yadeɛ bi a friend stroke. You need yadeɛ a friend stroke. Okay. Pressure any diabetes. E kan bom mu a na lead you to ho. So as what said there. E de obekɔ ahwe ho yiye a e de obekɔ. Enu nti sɛ ye ka sɛ yenhwɛ yenuane because nyame bo wiase no sɛ wo hwɛ normal nyankopɔn prescribe ma ye ne a ni nyina any problem or digestion your doman kuma de ma ye sɛ or prescribe ma ye wo edin no sɛ ye ni enche okay na digestion wi wada ma wo na che sɛ digestion system no ne kofa problems yi nyina kese yi nyina o se da ye digestion no adwa de pancreas to so or the bowel to so or the liver to so or the kidney to so na hydrochloric acid na ichimgu ye nipadua mu ma digest aduane no eno nso ka ho ebi na no de atosu yes for bra Facebook na behwe niema da ebobo so keka ho asem no na adwa de ato screen so no okọ Facebook abo Opemsuo already obenya ye no live na hu sa ne mani nyina de keka ho asem nyina ena about 90% e wo system ni mo ye lead into kidney failure. Why? Because nyane e consume no more no and digestion tem. Okay. Nyane ni ntimi enyam mfiri yefunu no mu. Ne de akoda. Eda me no bi ni komo na me kan na ho asem so hwe. Wadi fufuo ntoa mienu awe na mu aguso a anu so aguso akoto ade na kyese wonna. Edi ayeye se wafunu ye ma eda utimi da. Ewom se ekom de wa enanso eden de. Okay. Enti emma kom na wo nkoda enidi me nkoda. Ni mi no nyina ya hawo. Emma kom na wo na wa nkoda. Mfa kom na. Dabi ena mfa me bebrebe so na. Emfa emme na emme bebrebe no kra de wo kan wo ko chiri dodo. Na nda si kosi koda menye de. Emfa bebrebe nso so. Emfa bebrebe so obeka che se na didi nye bebrebe. Nti me diet ni okay say me normal me di fufu nto anan. Nti se me di nto anan na e bebrebe. Wo di half kura no ba kwa eche half kura no a eye wa me. We me di mienu pe. Because every na ko system no me digest. Okay. Digestion system no ye de to so ni nyina no ebia no e be stop bra wada. Okay. Eda wo say odoman kuma prescription about food about what we eat our de my ye no ebia no de yare nam fi say ni nyina wo good digestion or the leaves hama or the vegetable atosode or the fruits nuaba ene mayen say ni wamfa oil ankai ho oil digest ntem wamfa sugar ankai ho why sugar e poison fiber nim and digest ntem wamfa flour is some nuane ankai ho wamfa noma ye chichichiche ye tototo ankai ho okay Opemsuo so I say edit room yes wamfa meat poultry mojanam processed food artificial spices wamfa ankai ho enti biara a wo bedi nia digestion tem no we need problem with diabetes type 1 type 2 whatever we need problem eda ya hono nyina aduane no eda me kro me nyidi bia o wo didi time ben o say me free krom ba okay me free krom bra na be 5 o'clock me hwe nkura no ma yi me enti me wie me fufuo no kakra bi na me di o kakra bi no di 7 o'clock
7 o'clock. Now so ko krom wabrenti odidi 7 o'clock no odware ye no tia konwom saa no dai so kan ho ana wo da enti ubanzo what start say wo system na ebie what start say wo ye kese 2 high blood pressure the friend hypertension no so wo bia ye de awura nipa bebre tim say entime reverse. Okay. So what diabetes, what high blood pressure, intimate reverse. Or say you are what you eat. Now we so what more than so you are what you eat. So one control hypertension. A year now cofa chemical the treat hypertension. Oh your risk so be kidney failure. Treating hypertension with chemical no means Ode I mean enduro orthodox medicine ensaya de ensaya de edwodwori ade ano e ka kire brain say calm down to beda so saa kopim say ubewu but your natural remedies wo ho a ubetim de treat diabetes ubetim de treat I mean pressure Kwaku eye serious. Yo ba ko feel glomy. Eye filter bia ewo ye mu a eno na sonne substance eye liquid substance no so. Even eye akala akra no na sonne so. Say eye toxic bi raw system mu ano. Say acid bi raw system mu a eno na sonne so. Say enye active eno so benya problem. Ewo kidney no ho. Ya bobo so kakra afere bibi autoimmune disease. And it say wa immune system no fight against you. Kwaku ya de ho. Wa immune system na eno no na ye active a form of shield e system no mu say de be ya de no be ba de but ntimi. Say Ghana ne nkofo bi rebels bi ko ba omu ntimi invade Ghana omu wo border so a ye de ye mfa ho sa na immune system na tie eboa ema normalize wo system no ma unya ahoden na watimi aye unuma ko daily work say sa fight against one dey fe autoimmune disease na wo fight and wa ho ko serious enya asem ketwa afei ye was certain medications bi me na metie me ya ena me koto adrowi ena me nom ye nti adwo nso koto bi nom na ebekọ na adwo akoto ye no na ekọ sa painkillers no Kwaku ade ba ko enne ekum mabunu no kese ya aphrodisia wadidi anadwo awensa anadwo aye na obeya anadwo ene obada anadwo no eduru brabio na the age of 35 years 40 years so ntimi no oba anda bio enti gese okofa defender aphrodisia enema pray ne ho asem na okeka enoma pray and some medications so what you say pray nipa bebre the omo friend no energy drink ne kura de minim sa energy wum eno asofo ne driver for na tanom na kese ene asofo me de minim sofo unim asofo sa omo no mo asofo ne driver for asofo ben sa obego bi ba ko din ma eda say why all night adechi why counseling osan ko ha osan we nti ohia hoden ode begina hode ya aso oni ni mo de nti no so akofa bibi egu kan mu eno na ye energy nti all counseling no na ebisi ne chen a onno serbeya onna driver ni no so nipa gu station ho wakwa ba sa ope bibia ebe sustain na serbeya onna do benya hode ntina de go kan mu no bi na esi ne chen nti omunya kidney failure to so a eye serious nema no bi no serious ogogu yenko yanim ye fe bibi urinary tract obstruction and so Johnson no intimi mayi a the substance about system no nyina intimi mpie okay
waste product waste and normal wall system no nyina no intimi pie okay no lead to kidney failure sa normal we ya boso nyina no eye normal ye mu constipation ka ho ebro sa e ka ho bro so some chronic infection okay ebinuma yese na wo mu na wonyaye na atena no so a che anasa infection bi a wonya na wo treat ni yie na wo so a enem a eboaboa no ma kidney no ebani yes ebinum so HIV hepatitis ana ye ma nuro ebeboa ma obi won so a family disease ye fa na hereditary no okay edem pacho ma me hwa de bi ansa na okonimu me wo chronic disease no enya de ebekọ nti me da duro so anom no kakra na abmimia yade no so ma no matima tena ase me nkọ na akai eduro no bekra eduro no timi kofa sabi kidney no ba yes eduro na doctor fo atwere ma me a me no mo no sometimes the cry na doctor bia na atwere ma no na danfo enya saa ohawe no we no yeye nanu madam fo baabi o say me ma me anya yade we na waka hospital santi yade ni free nkran ba ha se me pa bibidro mfa ma no na say na onum hospital no saa nye na osa be no bibidro o say ai dia da na onum we hospital there abibidro the condition ye ni mo any idea bibidro bi ye very powerful ni age and consider said na yade na si ama na waye wiki afa ye consider obu okra no a na yade fo no kra no nhye dan hunu no ya prescribe obu ne de ama no me try some man education was mami bi no osade we okoma me asumasi ho ekoi the my sister no say adi ba ko ekum nipa ba ko ne say obo hunu say okọ ho no na yare na aseko na herbalist na say whatever no na ode na begina radio so TV so no ode ayayi 2-3 weeks no owu wo so yesa na ofie baifo abeku ukudi adanse ya ukudi asa danse no a ti baifo no waso dem ho ana wa bonten say na kan ho to no awie okudi adanse no a na abaifo no ku no na mebusa say sa abaifo no wasore dem ho ana wasore de na bonten e na eku so kwaku eye nyimu dia eno na wo kire mu say ono maduro no eye ne sede yade ne koro no yes nso na nkwe na akohinta say obi call hospital nurse or barbond or yeyi no ba adentina ya no appeal adentina ya o kro no say o kro no kopɛ fruits and vegetables and leaves sana doctor for no na adentina ya no appeal e medicine no no to ba wo be po ba de eno ma na timi ahyehyɛ wo yie yanko yanum yankase kodi fufuo ne nkate kwan smoking okay smoker any second hand smoker mo ye risk wusie e kidney ho alcoholic beverage nti me smoke no bi beta me da chimi fichire e smoke ma ni mo nyina mpiemfre fichire ho be purugu me da bia no me so me num bi mo nyina mpiemfre fichire ho me na ba bi opoma de o se nkrofo ya de o mo numa ye hwam de why you used to I ni hwam hwe I say akola no ko school yes science ne ma say den ya ka kire ne fi a hye ne tirim ti ohunu no aye science master na ne mu ahye no enko be hunu bata wura na dwunim I say obi wo ho memfa say asam to no Jesus asam to na de oba ya Jesus oni bi enti a wo ka sa bata wa kan mana ka no ho nti second hand smokers mesumetimanya kidney ni bi eno nti na me se ye nyina ye risk ti ye hwe ye lifestyle nti adenti na krukesi mu na kidney failure any liver failure no edoso ukokurase ente sa ekurase ne de bobo ni bi ni ho ana ke kwaku ye nkoso ye mra na ye hwe na
running up no hwe no ma ebetima ye ama aboaye eda enema be ama aboaye ne no me nya so se eda me mo wie ne ne because we sha se no ke cancel bia ehu enema odoma nkoma prescribe ma ye no edi to mu bia no edi kidney eba eda me no ya adwen 100% sa enema no odoma nkoma prescribe ma ye no ene sai ne sitie sa enema no a odoma nkoma de ma ye organic no na adam no di odi fruit a no ame odi apple no ame se cucumber eno nko aye aduane ma no cabbage a eno nko aye aduane ma no lettuce a aduane ma no sa niema no sei na ye hunu ha enne ada yen sa ase nyina sei no ye the chemicals yen sa sei aduane ma no oso nyina asei we one etirimodinfo bia epesika do ska monfaso mo ho a edua sa niema no nso ede chemicals eguso baby a preserve no eda apple yi mango so ho yi Mmere ye mfaso bumunti ye tini bunu dua so ne de sabi konye do duru ahye se ebebre na kwabra ne akotọ di to madasani di ubie mu fita babra ebiri dua so na ate a emu ko eda wo sa ne manema weenum na ye ntan ni ukodi bia wa hwe ase ne obedrane no eno kwa kwa yasa foforo nti eda ebeda ya je sa odoma nkoma die atum Kwaku time no ko yesa ko hwim ndiram so wie na enye yie yesa ko hwim yemfa we mpem ha next week ye de do some do's no beba to aso so ati ase matiase yesa obedi avocado wadwene kire se de chemical gu asase so chance oba akofa energy drink anom okay do the next eda fa pompono ha you ya demand next better so obusua hi Opemsuo radio 104.7 FM na so pa ho sima aduonu baako eda Dr. Isaac Oboku na ne o man hu failure ho kidney failure so ho nkomo enema ye yonuani ye die kofa ba ye beto so bere foforo